eu BSF ya siat tu eu kai ba te mat kia kit eu Buffalo ne pinu te mentang ya pha ya ka investigation deep kita ya le ka investigation atau jadi kita segi kan sa belum sama ngai ka penting atau mina page mal mentaka investigation ka ya nga imat kum kalong nama ngam tatik bahang ate le dua yo ya report na kalian belum imat ya dalam sangat kalau ada itu dan lewat lah kata mungkin ngamal apa haduk ini yo itu investigation report agak balang do kining ski kanget ski phi yang siya kam jong BSF ka develop sa thi dan rei hakan ni ta jingdon han ka ka smuggling kata long ka jurisdiction jo kilong nama boleh don ka ka imat ki don ka network la sege genca intelligence ta dia de ka don taru dan rei kata ko mo ingam lut banda komen kan ni di siang itu benda ya detail report yang kalian jom USP dan oni kajur pa iya kata ngamnang manong namara nga imat kadon lem kita kumnu bau biasa udip la seba kata ka kali ke bakit kita di Buffalo la se kadon ni intelligence report ke bakiro ki don ki informasi se ke bakit yu den rai hadu ban ong ban siap yo brio matrai kata ka le ke ba sutra kalau pasusi